i Bukit Kam juga GSM Sablah Tengger District i Pastor Jongi Reverend S.M. Saad ki teman bersama ki Khot Komiti Balang kinong kami kinong pa parlok sama ki herki balit ngai kuble ki parlok agar terteng ke bapor lor tam kajang uturai bagnong kunin Jongi Jesus Christ gadap dari jingkemen ke bakrau banyo ay ganigalat ban mani ban syakri yublay lembat ki ke GSM Sablah Tengger District ha kini kebalang keba paunam bat keba krau kebalang Presbyterian Tengger niawan lambat armut i Mr. Punshai Wanyan i balapas i gaji puli Bachelor of Divinity bat i bala duai nagabentai gaji ay mentan bat i Mr. Lucky Nokri iba Dewi di dekat juga balang Presbyterian Mauro hak bangang alung pastor. Bandina bagi jingkemen ke bakrau banyo ay ganigalan banwan siya national jongki siya balang jongki banda berpau wajib semua nagabentak ganigalan tapi ay na bansa may bakubor nagatiyan ke jongplay. Syuaman po siya bakubor nakwa ban berpau at to kani jad bala po siya ng Tengger. Bagalong kasinong na bapauna, mag-history sa babalang, bagaling kasinong na baltundi buon di pastor, sa punbedya na lang nakabaklang, dari pastor busy rin siya, day lang niya, day may ibo, day niya, kasinong na balong maupa, kasinong Arjan Grill, pastor MS Jingapsu ng Nehi, nagtapade, pastor Tirod Boni, day lang niya, nantai Pastor Elrod Bon, nantai Pastor Hasan Jones, Roy, dia namanya. I know you play, but when you know what I say, kita kisahkan, esi kita kibai pak kiba, namla abad kenwa when you go. But nami kita mikon kita crowd, kita lalet, but I did kisahkan, kasibun kibalang, hakan ika, ri kejari. Teman besar district jari, teman besar PHS Boni, mairu, nasional try nanti. Kunung jongai udah stop nanti, batin sen body boy shokha bati makha jonga ante rawalam nomai asullo arntai long ramba balang hantu tinggi ya nasional sisa kaba pauna hadu kata-kata chairman lo matu itu elade karas ne mutua atre senteng kan ada pemaju school of mission kemudian hante seorang Nalu kesenam arajal, sipau. Bagi itu memang komlit san buhroiru, kalau yang nikai, akapor di wan kuliah ketika school. Batang teh jumpa jenis siapang segi, bagi jom natai ini kesenam Tengger. Jadi padan bakat program yang nalu kata bapor hadu mentah. Sebentar suplemen bagalah berpoi kumni ada kesenam Tengger. Nalapo ya yang di sisi ya kesenam jompi. Ada por balong kesinot nanti alawa ada senam arjak pra diri perkat bani dia kum kiri urem kiri pendai diri her nasora nanawar herawa kanto junod hat bani ya kieu latina deusau hanne ha Tengger bamja hanne nanti kieu tiap sinai bat sapoi menit salawa nagabata to GSM sinot kata gade membahat saus nem syua dan klan kami kapat dan scam ikosir na try mentate masuk nomor ba raya kisi disna masuk supi gol snem activate chakara try in chairman of the itu elade supposed na try hata sora na kamu zone school mission hadin kita ngaya urshipor ya ka English service kemudian hati polis besar ba hadin kita andrusnem na try hadeli Nalong pastor jadi GSM kasihan to para kapor balik nitong ibawan man sebran banyara pena dei teman besan joki teman besan pembesan boloy bak milewat pai ani berasa kering terus na udah nampak deli bak mentan terus na kita ngalong pastor coba balang Presbyterian Mauro bak ngayon din nampak kata raja na dei melir tanpa kayin ikaw ka dei nawari ikaw na maulong, ikaw na sobar, nagaliwar seorang, ba't naman kita, dawan hangis mong bukoy susnong, yung ikinig ko sa tayo sa sobar,
Yeron anu ikut getay, yesong yesahan tay ha, kasinong moro, kanong baksalom. Ikay ng kung kajikan ito, jangan majompi. Ngayon itang kriyanod ki, naman GSM hangin. Siya lorot ki, hari kita ki, because Jonathan Air District. Ngayon itang awalay ito ikikwayar ang yakman at hindi at sabi. Ba't ito kami mo siya din? Bringas nutupan, ba, buhol ba lang? Upay ba, Jonathan District, inon hapo kanika, yen kanika, barim, kaitanak, kabalasyanan, ito ko, karing. Tinganit ki, osmo yan, wala na PUE, yan na Jonaro, nang tuno po yen mani. Pagganit kayo, baka doon pagkira nila po, kalong kajing, pansyayati, but kajing island city, agajing yung kajing ya kristal jogi. Kaprogram ka bago nagbanta joga, kadi kajing isang yamak. But haba ang GSM yamak, bunsin na jupan kre, kakubor joga jing yamak, magkasur kaya na kasur joga jing yamak. Kaya kajing joga bagi pastor jogi pat, Reverend Simsat, iba, wang kumupara joga kajing syakri. Yung pastor, kidan, hajing ismi, kin kiba, wala bigijita ibakla, nagijaka, kiba per. Bawa kami simakta di distrik kejari. Mereka kirun kikia berada di jingki, pada jing artatin. Syapangka jingkai syamterra jaga barat presbyterian. Bagi Allah gila pangkeren syapang kita di bentar. Kalau kejing harap sibun. Bagaimana kita beri kapor? Laga program beri kejing harap. Bahagia bakut dan seorang tiban IT lagi. Kapang beri juga kubur bangadan pangkeren. Mental step kalau syapang Jington Baptist. Jington Baptist. Bat sibit mensni pada kubur bangadan pangkeren. Kalau syapang berat klau, bakadak kejauh. Umarat klau, bakasyak kejauh nerus pak nerupun liu. Nomor kesutu badai kalau kini ada lagi mat. Ba kidan pun kinong ikai bakla di sini. Kiba persyamban yalam bakla. Wat di kibara jit di jom kerai. Ba nama kata suatu ke kamram ke jona. Kalau banyada yang ketenun ke jom kerai. Na kirim sim kabu. Ba na kinong yalam bakla. Na kejingin ke shisha. Kabakat pun kakir ke jom glay. Kapang paden juga kubur ke liopor kalong. Kejingin kay jom kerai. Siapang kejingin Baptist. But kinongrim na kakir ke jom glay. Kilo Ezekiel nung lagun rio. Kilo aku sawa do aku nyaw. But Matias kalunong do aku pra. Kilo kakra do arpau. Ezekiel lagun rio. Aku sawa do aku nyaw. Namagan siyem yaki na preng bijad ng rio. Bagan yalong yaki na kiri baro. Bagan walong yaki na kari joki. Bagan sura yaki na kaumpuy. Di minongkuy. Nagajak niya joki baro. Ba't nagibalik kao joki baro. Ngan tengkuy yaki. Ngan ayo kadonot kumay yaki. Ba't kamansim kumay de. Ngan bu ako joki. Bagan klawe kadonot mau na kadonot joki. Bagan ay kadonot do haki. Bagan bu yung mansim jona ako joki. Bagan punya yaki yaki an jona. Di pinraki. Yaki jingki siya jona. Batin leru yaki. Matios kapupra kapra lu arpo. Ujisu te udawan ulakeren haki udaong. Laay hanga kabor baro. Habening barang kendau. Namar kataken. Tuki dalit na opi. Tupenong senra di kibendri baro. Dapan baptis seki hanga kerteng ke jokpa. Bat ke jokun. Bat ke jok mensim apoy. Dari kaya ki ban sumar yaki eki baro. Kaki bangala hukum yaki. Hakmiru. Nga nong rengka bati alagasni. Hadu kabawai lo kapertai. So belum terkuy dari kejimpuli bagi jinca askor. Ngertiin lo kuy ke jogo. Ini pendek bagi jinduai. Tumi duai. Ko pajuni babening. Gimana kini kepor ban mali ban syakri ban pendang burang ni kerteng lo kuy ke jomne. Ngertiin askor kertiin lo im ke jomne. Ya kalau ni dan ban pensel lagi.
Tukul kuwi lo jong syakri wal kre ngene ko kubor. Bato ay bori wa bo yara be khmir ka em ge jong e. Bar bo hikai ngene ge jini kai shong tan rai shong ge jin tan noptes. Bato man kre gi do nur ba gi sim ge jong ko trai. Bagi yo snow ye e ka ban dan ban kre na kre jong e. Ni IT ala de ban ni IT ge ko agi example gi ban bo ge jong e. Ye gi ni pan gi jem ni mo gi pediam. Agar kerteng ni jauh kerai dan ulang pun menjadi Yesus Kristus. Amin. Kejini kai syaitan rai supaya kejini baptis. Apa ni kalau lockdown, kalau jah ini kita lagi senang, kita lihat no. Bon di bawah presbyterian kita hang ya kejini hang. Bagi lara hang tamaru kenangan bahu. Ia kesorkar menumlong jiaseng. Maniada nagajing sapriang jok yang jimpang. Henry kita pagi kenhol, kibalik ban rumtu, kibalik ban rum sor, syagiyeng jongki, dekot jong abalang presbyterian. Manhikai bakla yaki, syapang gajing penbaptis. Bagato gajing penbaptis kabakila yok kaliang kambian, kidang kam nagaway pat, karupam. Nanta kabami na kami kajili rong jong kini kita hon baki beliau jadi yang jadi para bangit jadi kalau kami kajing sumpu bakla hakikat tu kami gilong long sem siapa kajing penbaptis hampir sorselong kami hadir jongka lockdown kalau bagi dan kibalan kibalhaban wengno ya hakikat tu kami dekat namar baki lalai dan penbaptis RC dia lagi nama berkilalai dan syak pengam ia tadi haki wei pati niam ki wei pati kedhon nama kata tidak tu kami di balang presbyterian hampir sorselong tunai kaptu kami tidak bon di balang hampir sorselong ki balarai dengan komiti balang ba sisin si kota dei bandon ke sniu trai ban ai gijingai shontan rai jom kejingnya Kristan, kejingnya Islam rai, kamle kejingnya selok, kejingnya Islam rai, kamle kejingnya lap, kejingnya Islam rai, kadang kebapai yang keterai jom kejingnya Kristan kejawi, kadang doktrin, kamu kejingnya kebaterai tu jom kejingnya kejawi, kalau apa syam nak rem nak kian kejom lay. Kenapa para balik kinum sya'ram rutino, habawan kiwai kiar, kikenhon. Yerusalem banjawab yaki syapang kiwai baki ATA. Kaya gani kejini kai bakla syapang kejing penbaptis. Kata kalau mamat kabaningkom. Kejini kai bakla syapang kejing penbaptis. Kawai ni kejini kai bakla jongkat tu kan ni gibalang. Bakat tu kan ni gikenhun. Kalau baka jing penbaptis kadai tang ya kaba pengampum. Kino yang begini gibalang mati kenhun. Ikin tak yang kejing penbaptis ke jami. Kabarong dah kabapen sleom anointing asalamat hakapor bangirang kundum. Lada mre na kaya Kristan, lada syuman na kanya mrim, ini penbaptis dalam baru. Mre lalakha kaya Kristan, ini penbaptis hakapor bangirang kundum. Dan kabapen sleom asalamat. Kini kinong yawat, kini kinong hikay bakla. Kini rum siya kiyeng jadi pakawalit. Banikay, banda penboro, bakini ban baptis yang sasisir, dan kabapan ngapon. Bagi penting ruyaki, lemdah kita pengapon, himpat yo ya gajing baptis kabasisya. Ki penting susu yaki, bagi nur wan balong, balada 4 pengam yaki, himpat digena. Balayo jingpen em. Nama datang ini ban pensai hani yang ikut ki dekat juga balang presbyterian. Bakim dai ban syah yalam bakla. Nama ka jingpen em. Kamu syang haka jing jelir juga Lani ka jing bon juga Henry ka jingpen em kalau baik ka jing ai ka jauh lay. Lingba ka jingnya how Jesus Christ. Kajing penbaptis kamsyon harus katno litar ka lani katno put ka hakabala pengamit ki. Henry kajing penim kalau baik dah kajing ai ke jog lay
lingba ka jinget kau Jesus Christ. Kita kedua kiwat daw, ia kerupam penbaptis, badai karta kabala penbaptis. Iklet dapat, ia kekerteng hak kabala penbaptis ini. Kekerteng ke jauh boleh pun, kalau boleh mensiba pun. Ni pun siya naman kawaan, kajimot jom kajim penbaptis. Kajimot jom kajim penbaptis. Hindi bantik para balik-balik, kajim penbaptis kam siya sedang na kanyang Kristan. Henry kala sedang na kanyang Jew. Ya kijinga niyam kibapanon kam dakaom. Kung dadak jom kajim kala kabamot, bak kajim kala siya kanyang Jew. Lajukot mikva kagakin Hebrew. Mikva balapan kala siya kagakin baptizo kagakin Greek. Baptizo. Kani kagakin baptizo. Kadang sibon kijingmot, someday kakantin si jingmot, henry kali kakantin bon jingmot. Baptizo kamot ban we dip, kamot ban sat wash, kamot ban we rom die, kamot ro ban pengam imas. Away kakantin si bon kijingmot. Kibalang bagi kendua kibapun baptis dan kibapun ngam Ipan kesamping kang yakaway ke jingmot. Kata na ke jing pengam. Henry ke jingmot ke bapura jong ikantin bapto baptizo. Ke jingmot ke bapura jong ketenra Hebrew mikva. Ke tentubru ya ke bawi ya ke basat ya ke bawi rong ya ke bapendai Nangta ke mikva ke jong ki jiu bercua. Ke saki ba ke jing baptis. Ketentuk na kumno saudari hirupam pendai ya kamet. Kaya kami kua kalika jing pendai ya kamet hage jing niam. Baka tentuk na kumno saudari hirupam. Dan kama sunlight sprinkling. Dan kama pensle anointing. Dan kama hair pouring. Bak dan kama pengam immersion. Kaji penbaptis Kristan nama kata, kabateng na katay karupam jingkun ko niyam jogi Jew. Uji Sukres la hukum ikisimran ban penbaptis. Henry umsim hikay ban bot ya kanu karupam jing penbaptis. Hakapo jong Jisu kira dan mabasibun kirupam jong kamidwa jogi Jew. Henry Jisu umsim patay dan kanu makarupam penangkam. Kasyarapi bilang lanjut. Ujisu hikay pange kakerteng hakabaan penbaptis. Nama rabaki jiu ki penbaptis. Kim daw kakerteng ke jok pa ukon baru mensema ukon. Nama kata ujisu hikay uang habapi penbaptis. Lekumde Matthias Abu Pra kakendai. Nama kata ken tokie dalet na omati. To penong serah di bendri baro. Dan penbaptis ini ada tentang ke jauh pa, maka jauh kun, maka jauh mensema kun. Dengan nama ini bagi malam Kristen cinta lupa percaya, kisnopo yang kejing penbaptis, kadak kebapunya per, yaki banget, naki banget. Syakani kalian kamu deki banget, syakani kalian deki banget. Uni ukur na pering, ulang ke sakramen jauh kejing penbaptis. Kalau kadak bagi beri kira inoy kan niamrim, bagi lawan long Kristen, kadak bagi la pediang ya uji Sukres. Kalau ketangi punya umar kos kan real long, kira kaksan kan real. Ura raki, oleh cakap percaya baru, batu yang lagi ke gospel yang beri baru. Tiu tahu banget, bagi okun baptis anpetim, beri uta ubangnya on penrem. Nama kata kelapong santa magajin penbaptis. Kamne ka rupam, lani ka reta, henry ka kerteng, ha kabala penbaptis ini. Karupam kala benong daga bapensle ya syalamat, lani daga bate lani daga basenre lani daga bapengam Kerta kala benong haba dan kunlung, lani daga samla, lani daga ramba. Penban ke bapong sam tam ni ke rupam
lemne karta kabakong sampam kalog na kerteng hakabalapon baptis ini ka kerteng jauh belai la heway namar kata ngim jukun baptis arsin yano abang ipriang balang lalu dan kibawan de kiwi pat kibalan dan pun baptis yalade abang ipriang balang ngim jukun baptis arsin iki namar la prosha Efesos Saulun nong kidekot Saulun rio dan kawai kamet kawai muslim kawai try kawai kejinyet kawai ka jingkun baptis kawai ulai baru kpa ya baro dan ulai biang mengajar kejingkut agar ika Saul dan kawai kamet baru kawai muslim kawai try kawai kejinyet kawai kejingkun baptis kawai ulai baru kpa ya baro Nanta gajin baptis ka sakiru ya gajin kebatmai lingba gajin ni pat jong Jisu wa apostol Petrus la pensai ya gajin mut jong gajin baptis kumni iwei Petrus lain nong gerkot arpo arpuwei hakisni unoa habau lang tau ya gajin ling hakabakendiat kimensim kata kalong prangon kilayo latim dapat Kabahag gajin pensisya jongga, kata gajin penbaptis, kapenim yang ini menparu, ang kababu no ya gajin pinikado, yang mereka gajin wahat gajin tip yang mabahasa ulay, ya gajin lipat ya Yesus Kristus. Petros sebenarnya serim yang gajin penbaptis, bak gajin pelaj yang agapor kajong Noah, gajin selai kabasor pausngi, sor paumit. Kalau penyap yang pun penriu satara kena percaya. Enrai limba kejut ko ublay wa pelajim igi krangut ibadah napo kajing ni. Haga jur kerupam limba ka kejit penbaptis ublay upenidak bau pelajim igi ibadah hapo kajing ling jom kajingay. Para mereka yang dim dah napo kajing ling jom Noah mata mereka dah napo kajing ling jom kajingay. Maka kajing penbaptis kalau kadak kabasyabar para pelakin ini nama kata lara penangkam na ganu berupam penbaptis ru kaum kalong tang kadak kabasyabar jom jintre pula kabasyapo kapau syai hamne maka kamla dalai ru bansat igi pop na kames jintre kalong tang kadak kabasyabar maka jingkular bala pengkut yang dimensir maka jiatit lam jongi jauh Yesus Kristus Nierwai kita berjinwai. Nierwai kita berjinwai. Bansat kato nanga sa tanggas namu Jisu. Nierjurwai. Bansat kato jana sa tang jingkan baptis. Namar jingkan baptis kalau kadak kabasyabar. Mereka senam ke jong Jisu kalau kejingkrai tola kabasyapo. Dari nomor kata bagi baka bor jong gajin penbaptis. Kamu siya gajin jelir jong lemnya ka rupam pendaya kata ka akimat jongi. Henry gajin terai pela gajau belai. Hapok mensim jongi. Ban penkut yangi nakipok. Ban ribet yangi. Hapok kajin jong gajinnya. Kamar kabalai ka teologi jong gajin penbaptis. Teologi jong gajin penbaptis kami dari jingkai jong testament matmai. Baka jing penbaptis kamu gajin sat ya katingit na kamet. Lumi ya gajin bangkuat na kamensir. Mereka longkang datak kabasyabar. Jong gajin tere kabasyapo sa katinjalan sin. Wapos korpol. Akas niskinong rom lanang kabanriyo kadhat kabalay. Baka basal. Uhikay baka jing penbaptis. Kalau kadak jong gajin penkuat. Kalau kadak jong gajin penkuat yangi. Baka jing penyeso yangi. Lembag Yesus Kristus. Haga jing yap. Baka jing nipat jong Lembag jing penbaptis. Kalau kung mamangi. Nilayap lembag Yesus haga jing na. Nyakipot bagi jing pamagi jongi. Baka kalau kadak kung ba. Lapan nipat yangi. Haga jing yung dapat kumay. Kung Yesus Kristus ulami. Na kajing tep. Dahil namar, kani kajingkay jokor, bat sibon kiway pat kajingkay na testament na tumay. Bautaw Augustine of Hippo,
Uway naki nong yalam balang wakraw. Uway naki nong ikay theology wakraw. Kapaling isnem lay spa sa busaw. Hado saus pa lay po de lupres. Samot kumakan beriu spa sinem matua. Uliw agas na gepo. Ulabo na gini gikentin. Nato aktif parang at sa aktif kasi. An outward sign of inward grace instituted by Jesus Christ. An outward sign of inward grace instituted by Jesus Christ. Bala janbaro ki balang Protestant, ki beriang yang kini ngejingkai jong Augustine, kadak ka basyabar, jong ngejingkai ka bahapok mensim, kabala seng daw Jesus Christ. Lalu dan makilik ngejing pun baptis, ya po eki, lakalong kadak ka basyabar, jong ka jingkai ka bahapok mensim, kabala seng daw pra Jesus Christ. Ini po siya naman kabasaw. Balay ba kabalang Presbyterian, kapon Baptist, yapi kunlong. Sila pun juga. Balay kay Pastor Insan, ya, nabuhay kabalang, suwi kabalang. Kapon Baptist, yapi kunlong, jom gibangin. Kajubak lentran kalong, namar balatho ha ka Bible. Ngimsimle, ya kabapalat, na kabalatho ha ka Bible. Nginumle ru ya kabaduna na kabalako ha ka Bible. Kadaw kalong namar balako ha ka Bible pagkan sa pensisya kata. Ha kabalang maningkong kumakapahaw kita kikam ti apostol. Hawa kibrid kiwanlong Kristan. Lapan baptis ang pangyukpa. Hemla ya kalong ying long sem barok kaway. Tentu ya dikunlong kena. Balwat ya kimaraw. Lati siya kulisya ko ru siyong katagagiyeng. Yakini rasen kung di household baptism lalai ka Jingpen Baptist barok siye. Bat kidan makumno sandali di household baptisms lalai inuksa barkon Baptist ya ka yen barok kaway. Kira ban sa puli dan na play jompi bat ko kira ban ko na bikwa dan sa ay kenika. Pat sarman ke janga kira ban bo ban xerox. Kalian juga balang mauro, nama lah, lamun kan dijingkai bakla, idon kejimu dan kami dapat. Kalau batai banyak, halo ka Jingpen Baptist, halo ka deka siutra kasabatan. Ilai-ilai komiti balang yang sadia dari sila tukulung, dari sila kami edisi bana aruna tidak bersakit, ngangai kalau kejingan, tapi berkubur kalau kalau sibenta, nak kata kejingan, nak dapat dari ini kalau balang mauro. Balay bagi penbaptis ini kundung namar balako apa Bible. Lapan baptis ya Cornelius bat kajian jauh. Ikam ya apostol si Paulus kirhat sa busa do sa bubra. Kabaar lapan baptis ya kan Lydia bat ya kajian ke jongka. Ikam ya apostol kan rewlenong kirhat sa bakatsan. Lapan baptis ya kajian jauh nang abdan dia Filipi. Ikam ti apostol kan rewlenong kirhat bay tunay. Lapan baptis ya kajian jauh Krispos. Ikam ti apostol kan rewlenong kirhat sa bakra. Nang po lapan baptis ya Ustipanas bakayin jauh Korin. Iway Korin, iway lenong kirhat sa bakandriyo. Badan kisah Bible, ibaang ba kajipun baptis ya kajian morokoway, katuntok ruwi kajian jauh kayos. Iway Korin, iway lenong kirhat katsaw, Rome, Katnriyo, Apulay. Nama datang dalam dinomor jelaskan bagi penbaptis ini gendong nama balako atau Bible. Kekendian para penangka maka Bible yang kalong yin household kalong oikos agak Greek oikos kabamut kalong yin oikos kakentuk yaupa yang katemi yang gikun lumrit kakentuk mahalo kapatan yang giksiyo lada kia syong kia salah agak juk yin Rabun di Bible Dictionary ikentuk luwat di ginongtray at kimaraw hapo ka jinsok jongka oikos oikos jong ikom he, kabut ka yiem jong he rokaway. Oikos jong ikom deng, kabut ka long yiem jong deng borokaway. Oikos jong u barit, kabut u barit bagilok, bagikun, bagiksil, lapun tublang ako oikos.
Para baang balapun baptis ya ka oikos kamut lapan baptis ya long yin borok kawai. Maka jurong kerukom lu laki syakri syakor kimrao mo dalong kijubut lang ikan niam jong kenra. Nama kata ila penting na kita household baptisms ikun kuk lang ya ikun long. Sekarang pulih ikam ya apostol kan reu katsan. Dia dalam baptis ya ka Lydia bat ya kibahayin joka. Nanti ikam ya apostol kan reu lai turai. Dia unang bendi ula shimye ki hagata jo opor menme baru lasat no gijimbong jongki. Balapun baptis ya mau bagi jabu baro kumne ru. Hakita ginuksa ngiyui balayo jintunduk mensim ukpa unang bendi ya Filipi lani kakimi kan Lydia mereka baptis lo ya kaye barok kawai ubayo jingse mensim udaitang uway bureo mereka balalong kristan lapan baptis lang barok kawai kalong ye shimit unang bendi ya Filipi uyo jingkendo abajau cumai ba aga yin bendi ya ka Filipi Shimit la batak ikan jeli jauh Petros, mabot kanong jauh Paul baru Silas. Shimit utau nama bendi, urayok jingkendo, urayok jingkela. Shimit urayala meki shimyin jauh, ban sop spani kegi jingkong jongki. Shimit hi, kumni ru, ang tim jonggle la penbaptis yaki. Mau pakai yin kesem jauh. और नीले गोपोर पर उसीलास किला ये सुलोक एक करेगी ये ले यो बान दिखा ये की शपा के जिंगे क्रिस्तान हमारे टीम शुरू अत्यंत बंपन बातें से कही जो लोग आप बंदी अपने टी बताओ ताऊ ने वो यो जिंगंदो ताऊ ये ओ में बंपन बातें लने ताऊ ये कहीं दिया वो यो जिंगंदो ताऊ ये कहीं दिया वो बंपन बातें कहीं नुबले को हम बंपन बातें से कही के जो की बारो कवई Nama kata hawadong tiba wadong bagi bawa niya yaki bagkili balay bagi penbaptis di gendong om namar balako hagakin ke joglay haki kita bikam ke apostol yaki oikos baptisms lani di bojik penbaptis ya kalongin longsem barok kaway oikos kakentuk lang ya baro kam kentak yelo badai maki bagkili kala yaki balay pag mamapi penbaptis lang yang ikut kiki joki, apa jadi ikut jom ke jingat. Yang kita lagi ikut joki perkai, ikut joki bangpat pemberstaan ke, amda dalam sebantan baptis. Henry yang ikut joki jingat ke, dewan buat yang berlapak yang joki bantan baptis iki. Awai pat nanong rin bagabalang presbyterian kapan baptis di gunung. Tolong mau jisuhi, ulah penyang ratan benar, bagi gunung kita midhat kita pura. Trong kahimau gay Marcos si Paulo nang berkhot bakat saw to siya iki kunlong banwan hanga tuwat kamru yaki nabay di bakung kita long kahimau gay ki senra kila be iki kunlong kaya Jisu dan por yaki kunlong red Rem Jisu ang siya iki kena banwan siya nga nabay di bakung kita long kahimau gay namar katang itong baptis di kunlong kilang diwakordor kalukray. Kamatrasan, kumno la bantan baptis di kunlong, habakim patla bantilang robot. Kani kalau mawai pat kajing kali ba pun ba di presbyterian kisah kali. Kumno la bantan baptis di kunlong, habakim patla bantilang robot. Ngalakiran ni kini kubor apa kalau mauro, hantu ngidang ring video ngidang tumi ada YouTube, abon kilayuki, abon kilaya. Yo jing toy, Good News TV ini ke kubor, agar kau bakam lupa ngalakiran, abon kilapay kilaya phone, kilaya di jing ko ang toro, lagi ba, bahane grosmiu, kalau lanjut, kalau saya lanjut ko. Mereka makna ni kini jing sisya, bagadon kan nomrin kan rai, balay ba, ni penbaptis yang digunung, warga kimpak lah dalam kelak Ibrahim juga kelikum ni, bagi kunung kimpak lah dalam kelak rumah. Isupo tang ya ka retrospective aspect of baptism. Kim supo ya ka prospective aspect of baptism.
Ka retrospective aspect kamut ya ke kepala dia. Ka prospective pa kamut ya ke kabansawan. Retrospective kamut na idea. Prospective kamut na paj akmat. Kajin pun baptis katuntuk ya ka retrospective ya ke kepala dia mensua. Katuntuk lu ya ka prospective ya ke kabansawan hadin. Kajin pun baptis kasaki ya kajing sadlo ya kipok kibalale mensua. Kajing pun baptis kasakiru ya kajing sakut na kipok kibala ban kumle lasai hadin abur. Ini long kibreo kibapok kibadon lagi jom kijinduna. Wan hadin bala syak pun baptis lu dan laite balha balapok kuat nalapan baptis nalarang baru. Narbiyo magajin pun baptis kaditang ya kita kalakot na kipok kiba magswa. Tene kuno pa ya kipok kiba hadin. Kiba ubriyo na ikabriyo ikumle. Tanuksa kapapaunan ya gani kajing soto bakla tang ya ka retrospective aspect of baptism. Talong jauh Patsha Konstantin. Ha umalay mapaling Islam. Arspa niya puar. Hado laispa lay punyaw. Hadin ukulis. Upatsha Konstantin, ulang upatsha Kristan Wellington, jom Mahima Rome. Upatsha Konstantin, upatsha Kristan Wellington, jom Mahima Rome. Ulawan na kanyang tanray, ulawan na kajing mani Blaikal, ulaw usipay wakraw, ulaw uskim wasansyar, yang hima kabayar. Para koi kesini, apa ni kejira kema banyada, ialah kejoga hima. Uyu iya kedak kejoga ding kerang kaya sun. Baka jingong, haga bor kejoga ding kerang menjok dengan kema. Lalu ni Patsha Konstantin ulah jok dengan kema. Lalu larai hanta balong Kristan. Ulalit dan kendu iki pastor itu mendersan. Baru laong ngan rung balang no. Baru rung balang. Deki om togin Patsha ni pun baptis yame. O Konstantin orang din. Wong wong yokja mga kumle pop hadin pa. Upatsha Konstantin usong tangi ka retrospective. Kajingsat na kipop kiba mensua. Una lebha ya ki Kristan. Una pensane kajing pensitam ben ki Kristan. Ki Kristan hadis pas nem kiba mensua. Kisah pensitam Upatsha Domitian. Upatsha Nero. Akibun kita di Patsha. Jom kita Islam. Jom Mahima Rome. Walaupun sangat lut yang ini gijit pensitam ben. Dia Patsha Konstantin. Ulayrak man pensna yang mani. Ulayrak yang kibaduk pensitam. Ulayim sisa kajing yang Kristan wabha. Dari tre man pembaptis. Nama rusuku tang retrospective aspect of baptism. Di kita di pastor kita mendesan kiyong up. Ulus im jongi. Umpat ulang lakroy man pembaptis. Hadin sansem kilek kapos im kadran. Mentadar ada bertemu baptis MBP, Upatsha Konstantin uang MB, na yung aku bakra, yung meleleh di Patsha, kaji pun baptis kalau kadak jangan menor, macam kalau itu uang MB, bayang aku bakra biang, kela nangya Islam, hadin siapa arbus nem, kilet yang yung Patsha ni pun baptis no MB mo, kami bila kita kiba bahai ni Kristan, ni pun baptis no MB, uang absuapi. Kasimpol kalau punya usnem, mudur punya usnem, lalu pulau Kristan, ulah temen ada kapor, ulah tia ada tia yang kejogo, ulah si tomjur, lasu ab setang kismi, lasu ab setang kenta, bagiwan di pastor teman besar jongko Patsha Konstantin, kemudian menong shobi, ni hakkan tegeno, pinsuyak frem pembaptis, Patsha Konstantin. Kablo teman, apa yang kejimpang jistom, hangga kejimpiak sopan yang abiang, mentah teman baptis mo ya. Nama bukti pang ya ka retrospective aspect of baptism. Bagalau ngedak kejimpang ko ya kipok kiba bersua, tu ya ka prospective. Bagalau ngedak kejimpang ko ya kipok kiba sawan. Nama kata para mengerti, sisir walaupun baptis ini. Kalau ada jangan jipun kot, ia dipop jangan benar, ia dipop jangan bentah, balik dipop jangan laweru. Kalau ada kata sisir, CGM. Nama kata, apa kibreu kikeli balik berjipun baptis ini kunlung.
wala bakimpak la man kelang bumut pil pila man juba pumne wak ala pun baptis na larang baru kibrin kidang lai yang bangha bagi pop le pumno lalu wala pun baptis na larang ba hukum le pop hatun pun baptis biang ya o bala na hukum le pop biang wat hadin kata ke jipun baptis ka aru halu kan no sir la ban pun baptis ke brio na ramdan manu manuru wala ban kami ladi wa unum le pop syo hadin ke jipun baptis kumta baro ini badbon ya gajin baptis ka batang sisir sijikim namar kata bidai pada perkhat bhapo ki para benit be syapang gaji kai syong kerai jaka barang presbyterian alor gajin baptis himne bansha dalam bakla hagi jini kai ki bakai tang ya rukam ka sabar batam ni gajin law mensia ka syafo himne bansumet ka babatai ki wiki kedhon Nrai hindi ba nagit niya, wag ba na pensong ng rim, nagatiyan ka siyang lay. Kaman rio. Balay baka, balang presbyterian, ka penbaptis, nagabapensle selamat. Pakali ni gamat ka wakaddo, kamjurong kuyat, kapag ni gamat ka wakaddo. Balay bagi penbaptis, nagabapensle selamat. Kajuba lentuat galong, namarap dalam adak ka masyabar, baka selamat kalau adak, jom kalong riniyeng, jom dan ikabriyo. Kung bagi penbaptis, nagabapensle selamat. Kalau ada kemasyabar, jom kajipun kod kemasyapo. Kajipun baptis, dalani tampun kod. Henry kalau ada, jom kajipun kod. Kabatang dengan senang ke jom Yesus Kristus. Kami yang ini kenuksa jom ada kemasyabar. Baik kajing sisa kemasyapo. Membau Yesus rasa igi kejap, jom Israel. Bikin mau Petrus sudah kerpa yang Yesus. Walaupun sumya berapa kamet jom aku kaya Yesus. Kerana Yesus lah jua baru om, baka jinsai tangi kikejar kerabiang, namar kalong tanda dak bersabar, mendam ban pensum, ya kamet barok kawai. Yohanes kata jupau, Yesus le tu hau Petrus, utai ban pensum umdan kam, lekan ban sak, ya lagi kejar. Dia ulang kuat barok har, kunta piru ilang bakut. Kajik pun ko yung Petrus kalong dan ketim lahat ka jauh Yesus bata kasenam kaban sami ang gaging Kalvari kajik pun sa kejat kalau ada ka syabar ibalang ibapan baptis ka kabapan ngam kijukren persya kajik pun baptis ka kabapan sa ha salamat iki kren persya yang kabalang presbyterian ini yung kren persya ni priang lana pembaptis yang tidak ada guru pamro lana kabate lani dengan sendret, lani dengan tengam, asyarabi. Henry banten thok yang kini berupam jongi, dan om kamlo kebabiang. Kata hati, kalau persyai ke jingkai ketir ke joblay, persyai ke jingmut juga kentir, baptizo. Nilai lupa kung nubi jiyo ke spak senang ke beningkong, kipun kuat jalan dia kemana blay, dan kabate lani dengan kabatekti, lani dengan sendret, lani dah kapan ngampung. Ba na history juga niam Jew. Ni suatu ba kajing baptis katentuk ya shibur ki rupam pendek umnya kamet. Jadi ketentuan jing baptis kalau ketentuan kalau ya kajing buat bagi babur ki rupam ki bapendangkam hapok jongka. Siapa itu epi ya kawai. What yang takdiru ki pendangkam ini dari ketentuan baptizo. Ni pun Marcos nyuruh nomor kakebalai, Marcos nyulai. Bagi Farisi, bagi Jew, Kim Jew, bam jimbang kena tekni. Ya, bagi penangkam dan ketentuan Nipson kai, katakan rai Greek, kabumut wash, lani sat. Kajin tekni. Ni kasih ni pun ketentuan tekni. Betakmat, sum ya kamet, sat kejat, tidak pun ketentuan. Di hadat itu Greek Nipson kai kabut wash dari man tekni. Henry akan berkata berbuat pat Marcos nyusau labakai yang ketika Jew kejit tekni dan ketentuan baptisan kai kabawa dengan tendai baptizo bapto. Marcos nyulai om tekni, Marcos nyusau om penbaptis tekni. Dan yang kejit tekni rula dan penentam dan tendai baptizo bapto. Kani kapun shisha, bakat ko batas naman magmay.
Kajing penbaptis kalau kebayar jingmut. Kakentok grup nama kata, ya kajing penseleo masyalang mat, balik kiwai patki rukom. Nang kali puli syuk-syuk, hagi kami apostol Arno berbakwa saukway. Bahaga sini Pentecost, lapan baptis ikilay ajar mut kibakala kabamut, haga shismi. Lada kajing penbaptis kalau dah kapapengapum. Nila pagkili, nanu kiyo ya kapung bahe, ha Jerusalem. Kabalong kasyong alor jawulong. Bantun baptis ya kilaya jarut daga mapengam haka sismi. Haka dua por kapung bahe ha Jerusalem. Kapung kadetang kapugri Jerusalem. Uli kikot history, ban kikot geography, jog Jerusalem haka por jog Jinsu. Ka jaka kaba dangku Jerusalem kadetang kapung Jerusalem. Hingga pengian lai hajarut haka sismi kabong lai balong. Nama kata soto ba ki apostol kira penengkam. Dah kimai bagi rukam jipun ko nyang piju. Kata ada kabake lani ada kabasenrek lani ada kabapensle Kita kilom dirukam, kiba fair, kiba kirawa ban penengkam, ban penbaptis ilaih jangot. Lada ka jipun baptis kadai kam da kapengapum. Syimpo hangno lu. Baunang abendia Filipi, lemba kaye, baki lelet dan syak pengapum, hakapung lani kawa. Hakapo siteng selia. Unang abendi wayo jingkendo, mauba kayeng jauh lapan baptis. Mereka syimpo bakilet dan wa yaka wa lane kapung hamta siteng ni. Lana kajipun baptis pakadai, haga jaka risyak haga bangdan Hato tangga undan kapung kamut ba kamasyo bantun baptis kakiway pakirukom. Kani kasyulong kajipun long an. Ya kay kalau kajing ay kajoblay. Kajing pun baptis kalau kadak jo kajing ay kajoblay. Bagaimana bantun lang an ya kani balan pun baptis ya tidak kata berukom tamlong satya kena dan poin sebenarnya. Kani kajing kay babakla. Bangan ring duksa kani kapor na kajing kawai try. Kajing kawai try pun mengiyatir kapor jung apostol. Kaya jibang meal ka pura, kaya full meal. Kita ba may kata, agapor jong ki apostol. Kaya jibang meal, kaya ka jibang ka badak pura. Hagi ni nidang kami ka jingkoy pray. Nrebale bagi ay pang kendiat ku, bat pang iway iklat jong kuri. Bale binyay pang kendiat ke kuri. Namar bakalong kadak ka basyabar Hi kunta. Hatong imsim na penkala. Ya barukom jaga testament batmay. Naga jimbam ni ka pura full meal. Siya ka jimbam ka balong tangkong kadak symbolic meal. Kapag ibang menta kami jong try kalong symbolic kalong kadak ka basyabar. Kapag ipuli pa naga testament batmay. Pakibu shibur ka jimbam hakorin. Karena badan minum korin kebala bamlalat bakiway kimchim yosho iway korin kagway lendong arpuway kadu na itusaw nang taru kilabu ikijimbam at kakuri hamta shibur karena badan kibawan kroy kinadino di kakuri bakiway pakimchim yo bakita kibadi kila kelabu ay kung kita kiay gija hagabalang hakorin uporo haban snengi kibabang lolot bakibadiwan kadu kanabu ay Nama kata isopo na kini gijingko upol. Ba mensyua gijingko pray. Kalau gijimbam mit ka pura. Haba kinandang tangkatsan agumot kikastante. Lani lay pamot lada palat. Dadang lakin man gijimbam mit ka pura. Merementa bangila poy da kispa mo kidhat. Agi malang sor da kipoy hajar mo kidhat. Nima syo banle da gijimbam ka pura, da gijingko pura. Lagi ay pang kendiat ku. Bat kendiat kuri. Ia ikang wepo wastam. Batang iklat ibarat. Wati denhon. Iba hikai persyai ke jipun baptis. Jangan balang presbyterian ru. Magiru ki ay pang kendiat ku. Bat kendiat kuri. Kiso tu au ku ke kuri. Kilang pangadak ka masyabar. Jangan jinyak ya pi jong Jisu. Nagabenta jongi. Hendra inang penne pake nakentir jingkoy fry. Walang isang pangkendiat naman ismo po
bakalong simbolik kalau kedak rasyabal. Menurut kawai ruka barang lani ketenhun. Kibaranga man botek yang rupam Jawa Testament ke temai. Haka makin ay yang jimbang ke pura, haka jing kawai terai. Wak itu kibarang ro, kiba pembaptis ke penapom. Kim juai ke jing kawai ke pura, ke jing kawai terai. Mereka dia tuku, batang dia terkuri. Kisno tu bakalong ke simbolik ni. Lalu kila man pilihan kum ni, syapang ke jing kawai terai. Hei ke jing lagi pilihan kum juru. Syapang kejimpan baptis dan kejimpan selebum masyarakat. Nama kalong kadak baka syak, kalong kasain baka seal, jom kejimpan pula, kejom blay ke masyapo. Para beniti, perkhabai kani, ini masyarakat syarut atau di, ini masyarakat mati kuayas, mafi masyarakat po yemani yang turu, perkhabai kani. Dan bila po siya kaneng, kita rin hapeng umpili tatlo gram buku kilabang. Tak berpindah mengenai perkara. Kerana itu tak. Lagi tak no kuli ketuan kita di tak berpindah mengenai perkara. Kita itu tak. Ne atau belum beli tak no put ke apa balapan yang lagi. Lagi tak no litar ke apa balapan baptis lagi. Kita jilo dijingkili jogaan. Kita jilo dijingkili juga jimbakan legalism. Kejingkili ke berkeli ini kalau kinala ayu baru kul dengan Jesus Christ ubangala pak umunang penem atau bila pediang yang Jesus Christ umunang penem kinala ayu sa papakor mga ayat ni kila syakri hak yang berpendat yang berjangka bentang ubang pilih atau bila saki yang bertentang ke jangka Jesus kul jangka baru umunang penem jangki syakri kapasai kita yang kira dijingkili kibaw beliau sekali ini nani poy hak yang penem. Nama kata nimbe bang artatin ya ka jihika isok terai ka mangilayo na dumuswa nimbe bang syak pandamnyaru habatiwan kiwai pa ngreling pa kini kijingkran kuno gani kapor kan yarap ini bang scam yara ka jong manong rem hata banini yang bang juba ulan ya kilo bakai ka mangile kalau pumalako hata kiyen ka jong lay ini po siya kapapur siya may kakubor nalakaran kakto siya pagajipon baptis nalapon siyay siya pagajing kay siyang tamray ngimpi bantalan kagani ka digajing sa niyalap nasuwa bangkot iti nadadon pa kibampat IT na rin Jesus Christ ibanang mga pangatak ka ba siya ba pangatak ka siya ba Mereka kagajing tindong mansilo siya po at kipagdal doon pa nakot iti IT na rin Nangit mensin jauh dari latar ni bagi kubur. Mungkin suatu makai malah pendak dan benda jadi. Apa pun tidak perlu kalau ini ipai pi. Tidak lah di sini. Nak jubah jafir dari benda jubah dari sini. Dan IT ada di Yesus. Lalu dan bapa IT ada di bapa IT no ada di benda. Lalu dan bapa ban terskam pada dia dari jafir di Yesus. Allah pasal benda terasa suatu yang jadi berbaptis. Tentang apa yang IT kemai lagi. Kadang kalau syabat kalau tak sisir, mereka jadi IT lagi. Jadi persekali jadi jadi kalau tak tahu kan usia. Lalu dan kita nak itu IT lagi. Kenapa berdua yang tak jadi? Lalu dan lalu berapa aja dua. Dan yang kedua nama kata ini baru yang kabar dari jadi kemana pendam dari jadi kue. Lalu persekali ini dia tak kerja kami bagi kita boleh kita kau dia mana berlama lagi. Kabar hikmat pendam dari kue. Lalu beliau lakukan itu bagi kubur di suatu jengkai bagi kuat dalam IT lagi. Tidak berpindah ke luar tidak dengan sesuai. Atau